Hello, welcome back to my channel 7 Speed Manipur. Asi akoi ano video amaga loina na amuk yang famda program lakse rahe tare. Ngasi gi video si kaino ne koi commercial gi line da tare. Commercial gi line yam kana ga do ba makal gi gari ne yam ju thumbnail do ubirage hena dum khanga mani. Sigi matanga Anouba update tare. Update di hanagi gari duga sigi trio siga trio plus Anouba je no umlai ja. Sigi matanga sum habit Kita khang na ba samja video ni ka adi video si how dagin loi bawdang yang biram wa tang ai si gari si kai update ke have do yang energy ado duga sigi showroom ji gi contact number hapsan daram ke seda sigi gari si pambi ba dom pambi ba lera ga die dom contact kabiraga ana bi ya gani ko number doi description dum hapsan daram ko ado how zi video je yam subscribe like and share share na option daram ko ado ga makata ba sum matang video si upload terus pada dom miss way na bahar tare bell icon su press to sembir mo handak si kitang di video sei regular wa biting am je have di ya da bagi have tare situation ni ya da bagi do dom ai ya su ya da na have tare dom myam gi khara dom content sei pura dom lakse ge ado how si video je ko sida lere akoi mang du riba gari sini ko Mahindra akoi TREO aina sida lai si akoi hanagi looks to di dum ji power dum khara dum oiri have dare looks ko sida yin samani ko ade looks se sida changes lai si akoi magi hana di fiber rom da lak ne bo ado jinga mun kadang akoi body se akoi metal oina oirak pa dare metal or nina sagi magi durability chu henkalani habidi magi makunchi gari jigi steel or nin ko su sangkurani di metakta mo ma che warranty chu ko chei manga sangkurani bo na ko kok sabagi mata sabagi sa su andarane hajabu no aduga si mataksida mo ko di ma se price haitare price e ma se on board ko 4 point something spina la ni ko aduga magi ground clearance from the young Pakanda to Masi 140 mm sang the la ni ko other sini trio gi khoi looks ko mai sin au khoi gi thabak subam nomong khang da na leiba sing hai tare maroina sagi sigi khoi gari se lobi ra kan da adum khoi senthok lambi am adum same gear ju dum ja re ba ado hai ba gari si maintenance te yamna free oi ge do ba dum makal gi tare khoi commercial gi have tare passengers service da yam kana go do ba dum makal gi su oire degi sagi long term khoi mai gi warranty de su yam na company yam sang na dum pire aduna khoi da tare yam long term oina khoi gi wakal yam peaceful oina yam na lai nuai na lai na gi da mak have tare khoi gi servicing gi adegi part ngai tabu khot tabu degi yam toina khoi servicing gi tamak tabu ba ga tension do adu le roi have ni da samna ha sini khoi fan da yeng ba na smile taw ni ko ma gi look se adam hana gi looks to ga have adam somewhat kara dum mana ya du ga mai se da trio plus sign ma gi se da keno se le jere Mahindra logo smile dum le ani ari be logo du ni ko ade se mai se reflector ma nak ke ko ade se number plate ki ma lak se ni aduga magi seda halogen simple halogen my headlamp simple halogen is mine pire aduga sina turn indicator ju simple halogen is mine pire go adu magi mamangi windshield zoom parang kanya pak yauri aduga seda wiper jo my half ya go aduga si magi tire gi size 12 inch lai go adu magi suspension setup is mine lai ni adu hana di koi body se fiber from the lock ne go adu jina mong metal da lai go metal si metal nga thane ba si na khoi kitang fiber yaw je kitang yaw ya adu si put plastic nam lai de adu ga si su fiber kitang oi ba adu ga tai di si loi mak body te miam si loi mak ano da la ni ba
metal da adu sina khoi battery kaino to ne agi si driver si makal yaw re ba battery da adu magi charging point du sidum yaw re ba magi charge tawna ba khoi kitang setup ama masa am di darkar oi ko modern company lo nok sida apa ni adu ga yum de dum charge tawraga khoi one single charge sida da khoi gi mana pi se khoi mileage hai ba tare 150 km pi ba adu ga magi average my speed har ga di khoi 50 plus km/h smaina sing sang le ba ma se adu ga khoi sida yamna kakat kumda hai ba tare kakat kumda su yamna free move yamna nuai na hai ba tare no to bodum yani have tara ei kakala go zo be jengan jar ke ba aduga sigisu koigi mi ahum phajana dum phamba dum sane ei kakala go jengan jar ke adu maningi looks to am be jengna se maningi looks smai da goni go sigi smaina ei backlight smaina setup se smaina lai rani adu Mahindra ne smaina pan sani adu reflector ma smaina sanga smaina ma pure ba adu seida bumper seida moi guard have tara seida jawar se ana ma mati ama ana yaw ai ba adu si chigi maning da smaina lai gani ugani ba dai manung da muk sanga ga yeng mina se adu sigi seida khoi gi spare tire is da half half ga adu ga seida manung da space masa khara tul ke gi keno da seida manung da yaw ai ba adu seida maning da kakala ke ba yeng gi smaina thwang to ga si pura flat ni yam tong da yam ngai ga do keno ni smaina ai mi ahum de dum marang kan dum mi ahum pham dum yani ha tare space ai sida smaina pham ga ni ani yum gi capacity phazana lai aduga space adu ki matik mamang da su ni room si hamarang kaina phazana lai lega aduga sida zu lai je si yo khoi pra keno ne si sina mu fiber oi bai tare sigi portion de tai na somna kan gi tungi de si ma khai loimak metal loi lai ba adu si dum makha da pochi ge ha pa ju dum chi khara dum makha jun ya ne ko haidi si space du ki matik ya marang kan lai de ba adu si na mamang ge look su smai lai ni ko adu mamang ka kala ga mu yeng si mamang kamai to ge ha du ba adu mamang ge just smai lai de ko adu position je yam na nuai position ne ai using lai position je adu se da kai ge phone ke charge so ge ju se da 12 volt ki charging port ma pi ri se da adu kai ge phone ke thambai su yam nuai na thambai ya ni adu ga se da important oi ba se sang kai ge tham ge ha ge ju si manung chidun thambai ya ni adu ga se da moina se da digital meter ma pi ri bu ba IC app on to ga yangan jar ke bu ba to smaina ogani ga se pi se kai ge no pi se speed se da kilometer pi re se da mai speedometer lai re ade mai kilometer kyam thore ha do se pi ri ko smaina khara dum important kano ko information khara dum roi ba dum yaw ri ha ba tare adu ga stage da some side ki da koi gi pi ri se horn lai re side indicator lai re adu ga light up down chana bai lai re adagi stage da mo koi gi magi kano ne silai se koi gi F and R hai je se F na front nai mamang na thau gi neutralize na hoi neutralize reverse side R se reverse with maning han bi khot gi ni ko adu ga sei da B ga E ga sina mo kai no ha kana khoi electric si thau gi se khoi gi normal eco da thau ba ma adi kitang booster hai bai tare booster ai di kitang power mode kitang khoi gi kitang power oi na hai tare thau gi hai tare adu gi kai no ne si yaw je adu simple si thau si am lai dum chai gi si di kam yaw de seller rang lai khala loi re adu ga si da brake si ma ga yaw ri tu chi ma ga adum sida dum sana loi re ko an thau ko posi am nuai ga do mo ko mong de yaw ri hai tare adu ga si gi ma gi body gi frame si si am phajana link na yaw hai tare to si yo che swaina frame je phajana link ne yaw ko to adu ga so mang ga su yaw re adu se so ko gi light ma da light am pi di ko si so si am pha ba kan om makala ma ne na hani ko adu ga se da ko gi side ki no hai tare se da pi de ma gi RPM apan ki hai tare smaina le adu ga am section na screw ga jam tai ne am phajana wood frame je phajana phai ko an sini ko gi samlak pa ko gi TREO+ plus ki mai feature jing hai tare adu ma gi body looks adagi se da hand brake hai dra ana ma pi di ko adu ga ma gi ko gi price am da mo ko gi price ma tang na mai jar ke
हाइरिबा गाड़ी सिगी मागी ऑन रोड प्राइस हाइरगदी मासे अखोगी 4 लाख प्लस माइना खितंग लाखनी को हाइसी एक्जेक्ट मती कनो तौबे दो मा 4 लाख प्लस ती ओइरानी हाइबता कनागो मेसे नाउ सी गाड़ी से पामबिरगदे कांटेक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन हापसराबने अदुम कांटेक्ट तौबिरगा अदुम तानबिगा अदुम यागनी को गाड़ी से कमाई तौगे हाबदुम याम कमेंट से अदुम तौबिरो मयाम गी लाइक की मतुंगिना दि सब्सक्राइब की मतुंगिना हाइबता एंगोंदसु खितंग मोटिवेशनल खितंग ओइरखदोइनी को अदुम मरम ओइरखान आई हेन मयाम गी सेवा तौबो ngamba ओइजगे हारगा इंगसी स्वाइड सुम सिंजरगे वीडियो से अदो मैम मथंगी वीडियो ngaimnasi मथंगी वीडियो दा मैम आई कगी महिंद्रा की अनौबा लाखदो गाड़ी कलपुर का लाक्से गया बता रहे सो फॉर टुडे दैट्स ऑल गाड़ी थोम दब सीट बेल्ट सोशन फाबी गदम ने गाड़ी मसा थो गदी हेलमेट सोशन ओपी गदम ने